Lahori jana long kangri kangkrang ahor mungkin eplong. Ingdeng hini puloni bijawa claim bang amai kapadupon. Then taghara long HSLC lepen HS asatlang ki unduna tumapan karcho asai kedengpon. Kardong pini karbian long life Adap Abirta long pen nili sami jurbon kilingpi nonar jrik tha birtang ton pen Lahori jan police atum towara joka khuru ga sai kedeng ahut honthe me kangri kangkrang hormu morphine lin kineplong Kiram tang pai pai ni phain ko rake thomarni por phai krehini ra chiti malom Lahori jan patrolling post along SI Manuj Jal Gogoi la pen claim ra pet atum towar pialong kiri ka khuru ga sai kedeng padupon Labusona porahut AS09C 6054 basalong kakhuru padurunsi monera tumkang ni long nia dimalong pen honthe meme kangri kangkrang hormu morphinilin nebdum long cheklo Bangsojok Bihar East Champaran Rajipur District asor Laxman Chaudhuri asoko Sanjit Kumar pen Nagaland State Dimapur Zeliang Rong asor Kalitang Ram Andrea asoko Anandrea tumapanke inang pon cheklo pusi police atum pachinipo to 24/7 naka Lahori jan PP kon পদ্ধতি চলি থাকে এনএস ন্যাশনাল হাইওয়ে আজি ঠিক 12:30 মান বজাত এখন বাস ডিমাপুৰ দেখৰ পৰা আহিছে বাছখনৰ নম্বৰ আছিল A09C 6054 উক্ত বাছখন আমি তালাচী কৰিলোঁ তালাচী কৰাৰ সময়ত বাছখনৰ 17-18 নম্বৰ সিটৰ তলত এটা কলা পলিথিন মেৰিয়াত থোৱা অৱস্থাত এটা পেকেট পোৱা গ'ল আৰু পেকেটটো সন্দেহ কৰা হ'ল সন্দেহ কৰি পেকেটটো খুলি চোৱা গ'ল খুলতে তাতে দুটা আৰু পেকেট পোৱা গ'ল আৰু পেকেট দুটা খুলি চাওঁতে দেখা গ'ল যে প্ৰথমতে মৰ্ফিন বুলি সন্দেহ হয় তাৰপিছত আমাৰ ডাক ডিটেক্টিভ গীতৰ দ্বাৰাই আমি টেষ্ট কৰোঁতে এইটো মৰ্ফিন ৰিজাল্ট দেখাইছে Dilai pen Bijoy Rongpi Karbian long life Non malom parokwa pen manja dakrong pliato war kasemar ponchia phanpura National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited lapen Ministry of Road Transport and Highway Government of India hinpen to war kasemar ponchia phan ason asai ke claim ke dam pangcheng pon bomlo National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited lapen Ministry of Road Transport and Highway Government of India hinpen dubuka pen Lahori jana dakan krong pliato war pia krong kaselam pon dode sang siason si non malom thekon longlo Bonta bang sukrong pliato war kasimar ponalong pinanganam ki kirlangsi thek ponong Lason sikiram tang pai pai ni phain ko resiar ni risorong pi rong mekar suren rong pi bimol rong pi lapen modon rong piatum ame thanga khia dat pen kachihut alang teng along lang ok chok jok era phi thanga birta ka pale dam de dat pen ke thopi dam era jok lang teng hem phu tum pen ningkang samse chipak lang po bang so lang teng ke thopia hut ke ongdung lang ok bang ke na hok du net Lasi bangso butak lar dagalong pekelong Japan denarong apirangki Bikrom Teron penle Arjupon sina. Oh kardom karbing long life kelang rat tum doan. Niltum karbing long life pen ladak parokwa la pen denarong ahiti adak sidolo la bangke hidi adak lo. La bangke National Highway ari non malom la 4 lane ki bangji putak. Jasemet rong arat tum la 4 way ki bangji pu masila highway ari. Penangan pukuri ki hut pon la pen la highway area masih la hichi la bangso kulat kang pu pon mate kulat ki bi pon ji pu la bangso ahem ki kim pon mate boundary wall ki kim pon penangan la puson ti thek pon long sitame 4 lane pen bangke patini pon daglo je angbong mate towa highway area angbong bangke pen la pu 50 meter la pen la pu 50 meter bangke la bangke 4 lane mate highway reservation along lelo la pen la bangso long le daga bangke pupu 50 meter daga bangke theng pang mate long le hem pusame chilong pon pelo mate kula le do pusame atangka chilong pon pelo phi patumi 4 lane atum wang si JCB pen la tum penangan long ni long thoma pukhuri bangke alang le tum chuhut vega pukhuri bangke hut pi plim ba si alang ok same papadam lablom ngasi ke
kapre ka dima bang ke hut pon pe se me alang litum pasi palam bong la bang so puthak litum au pe chini ji pasi dak Bangso hud risorong pierong araratum karbiang long life athengno nang kapachini duna tengke kapre ka dimalong sitame pinang anaratum krong plia towar kasemaratum along pen tangka joine pinang anajak towar piari lang tengki hud dopik lang sitame nilitum risorong pierong araratum alang tenga bangsi panahok tekang chot posi ningjepon Bang hoda bangke o oktu jogo pota dam eto posini li hala pini ni musuri pini ni kachiri so okichu dudun i pan ki bangelang tumbang dam elu ki dulong li sedane ni ligang mingduk lo la sinang li tung karbiang long along kecari pon alang li han tuligram rong hang sar pan pen ceng lok la pen rite sar pan sita me chuni ri lo ahok lo long ta hai lu me long li ta hai lu me bang chi parai ling lo te ma la bang ya ahok lo sita me bang long thu ram de det si ni li tum i don pan la posona klem bo la bang ni li ning du pik Lasi bangso putak ke AC kacharia tumahin pen nanglang pitu nang ji pusi lang teng hem phot tum pen ninje pon thu denarong pen bikrom teron karbiang live Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hekpen chume sen akhan an long iji ladak nanglitum karbi kitun kedang ateng pensi long poniji kelong jia sona monglake hantu me hek kangmoy kalangdang hanserang han hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mung lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mung vo ok han la penan parta VIP AC room longponeji komania hemjong si birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ka jai megalongta nangji pulote long iji aprang pen ke pathi ke ji aphan 8761940579 lapen 9365239862 along humri lote longponeji lapen ningchibi ikha ajo ke sangje par saisetami ingdeng hini asiang deng ingpu poniglo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbiang long MSC election angkele jidok doga porhut asong tina tumta mekang ni mate kachingruma mai kapadupon boma sonsi phuloni BJY ematumta klembang mai kapadupon phuloni constituency ke parlo phuloni harmon club along bharatiya janata yuwa morcha mai padupon phuloni constituency BJY mai phu dhuniram rong pikachari pona mai long east karbiang long BJY adun mai phu jitenbe mohila morcha mai phi kakrum kisopia tumpen chenglok benangan BJP ara tumta chitong dunrinti Melong jasemet ke bang GMC election hud BJYM asongatum BJP pen kache toiduna bang phuatuma phan ke ongdunga vote pen ka pahaidun vekcha phutaksi kachingwai RDP po Lasonsi Phuloni constituency along pen sitame madule BJP asong pen MACR jabdun pusitame kiram tang pen anso se ke ongdunga vote pen ka pahaidun vekcha phan Phuloni constituency BJYM asongatum pen ke chisik ding lapen haidun vek po pusi aning ke thelam the chipaklang ponrenti si sayang deng ingsamjin pen pachun ponno Second executive meeting labangso a meeting along nilitum ke separai pon lason si separai pon no jesu ke damtang MLA election hursitame nilitum la constituency alo ki ongdung bot bahini seng lo bot bahini seng pen se nilitum lason se BJP a party afan a committee 10 penta kache pahai pon labasol thegel tum che theglong lo non la son rakha se tum kewangji MACR election hut kewangji MAC election afan je la son rakha tum che pa hai ponthuji laso pudanglo pulutang le tum BJYM phuluni mondol aro tum je jakong se phera labangso mailo jitu le damde pachat board committee or board bahini ke seng le damde pachat along ans damen non uthor de tum palle dam thuko se labangso amai long tum chingwai pon Phuloni pendir chuna rongpi karbiang long live Kes e dhenta khara rolong
Sangpi muning tipi cherap dunsi Korkanti constituency ang kangpen bang pharok police se pining aningkan HSLC lapen HS asat lang along kachipa unduna sumaratama phan karchu mai kapadupon Kiram tang pai pai ni phain ko rahinier ni Karbi Students Association Dhenta Ghat ro tum patripi ponsi Dhenta Ghat ka pathuak lamalong pining aningkan HSLC lapen HS asat lang along kachipa undun au sumaratama phan karchu asai ke deng patupon Dhenta Ghat case AMI pu Rup Singh Kro lapen kongchun bang Joy Singh ti so tum kachephem pu pon karchu amai long rat cyclem bang phi muning tipi alu hisar piaman pen chitong Melong Dhenta Ghat long Mirjeng College principal PB Sonrong pi TGC Samilang sub block chun bang sawat terang atum pentang lok pinang an man ping ki do bang khu bang phi tum ta chitong dunuti Labang su karchu amai long Korkanti constituency ang kangalong pining aning kanang bong HSLC lapen HS asad lang mesen pen kachepa undun bang pharo police se au sumaratuma phan si archu pondo Lasona pono hut kachitong dun aluhia tumpen lu kacharia na tu anso se kapaprang du thek chia puthak pinangan kenang sadaram the than pare dun si sayang deng mesen pen pachun pondo Emune damone poi pistame pu baido pen jakong horang long lapente nitum dak nanga japon advisor sartum pen chenglok lapente dak ni litum dena khat hawar advisor tum mane claim nangji dam nangji lapente yud tum bang paprang nangji paprang thek nangji pu kemat ha pon pen sini tum lapang so facilitation program bang deng bon lo lapen non ni tum iprang ge bang abang ke unte methang yud tum si lead pon nang pu kemat ha pon si pini lapang so facilitation deng pon lo lapen ni tum kon ma kiunian apane kya declare la puson arsem akama bang kini tum un isame la pu ni tum phan kaching hon sangpi ni tum phan kaching hon nai injir mun tipi ban ni tum nang rabdun lo pen ni tum ning nang rung dun alang li phan ni tum choropik la pen ni tum ning sampik la pen ke dam tang ni tum phan prang ke bang la puson la rd dopik rd dojot la puson akiram ni tum phan nang tik lo asino ni prang bang tame alang li kopi ma kisung lo ni tum da jap tipu busina men tum tarate dan kami yuda pan akirap yang silong lo prote yud tungka akirap jipan ke ready lo posini teng hodai ta dina khat कैसे मते लो चढ़े सोम के माठा पोन के लाहन लो ला मिट्रे के पास हायर सेकेंडरी के पास तुम भान कर जो आंसू से निंग परुंग थुजी ला पेन के आंसू से किचिंग थुर थुजी भान से नीली माथा पेन कैसे लदा Dhenta Ghat branch aro pen cherap chito pen si lapan ki pachun unlo asilang li tum bhanta nilihin pen churupik lo asi ke bang thui lang kusta mela pusona por ke cherap dun loing ke chito dun loing aporong sinang pithu bom bolo tang den ni kai ke tari ridi lo bangkon total 400 bang harupli lan ang kang doan ato kanu inglong ato kanu doan hatumataan phanta hang lap lo Dong mukak pen samsing ti Karbi Anglong live. Tangte pinya daba Abirta ke lepan si kang toniklo dumi thak mi kardong.